دەبێ هەر ئینسانێکی کورد کەیفخواش بێ ji vê yekrizîya. Ji ber Kurda tarîxê xwe de pir zilm û zor dî, pir îşik diye, pir koçberî diye, kuştin diye. Yani behsa yedî divê em bi yekrîziya xwe bifikirin yani. Hinek partiyê me divê bi bercivandiyê partiya pir nefikirin yani. Em divê bi gelê xwe bifikirin, milletê xwe bifikirin. Yani bixwe hîro hebûn û tunebûna me yani. û dem ji ciwanî çêtir bi rastî ne yani. Em divê vê demê fayda jê bibînin û em kanibin milletê xwe gelê xwe biparêzin. Ev demeke pir e baş e. Dem ciwanî nêne dîn rastî. Yani hinek her kesek divê tenezulatan çêkê. Yani nê qebûlkirinê êdî em Kurd nikanin yani nêrînekê hevveş derxînin. Yani tiştekî müşterek derxînin. û em hêvîne hîn gavine baştir bêne weftin em kanibin tiştekî ji milletê xwe re çê bikin, milletê xwe naxîne tengayê. Em kanibin milletê xwe biparêzin. Hêvî min ji ehzaban ehzabê Kurdî ku bi yek bin, kaxetê xwe bi yek kin, xwastekê xwe bi yek kin, ku kanibin di vî welatî de di Sûriyê de bi hevdira jiyan bikin. Em milletê Kurd em dibînin hîro Kurd, Ereb, Siryan, Kildan, vana jî gîşkî rastin li mentîqê megî zemanê dûr re û heta niha bi hevdira meîşet kirê dimî Sûrî de hêvî me ku em Sûriyeke demokratî, teeddudî, berlemanî çê bikin û va Sûriya nemûnak be li mentîqeyê gîşkî li mentîqeyê gîşkî tev. û bi cîranê dorê xwe re bi hevalî ke yanî demokratî meîşet. Söylediğine çi fayda ve vahde ve hebes. Şu ve vakti de fazla. Ve dur طبعا براستی و یکتیا تأثیر خوا لپرسی کردی ہے و دورا سوریا وقتی که سوریا خوش به تأثیر خوا لأمنی منطقه گیشکی و لأمنی دولة عالم گیشکی هر کسی مصالح خوا کار خوا پاراستی بن ای خوا بن بشور خوا بن. قصدي مستر ملاتي كرد بشكل عام ما تشوفوا يدخل هذا. یکتی راسته و پرسی مرا یک به اویا آراسته کاغتی مرا یک به اویا آراسته یعنی اویا شکل کی راستی تمام راسته کو اویا او پرسا یک به تکانی بی به اوی خواهی به ارمانجی خواهی یعنی تو و حواله هانه کو دمنی ولیتا دموکراتی طبعا آراست وقتی که کاغت مرا یک به مریض برجواندی خوی حزبی یعنی هدف خوی حزبی تنگ درد که خواسته که ملت مشتاق جوا که گی گرک به ملتی کرد گی به سرکفتی به نه والا برجواندی خوی حزبی تنگ بفکره.